عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام زين الدين المولباري ثم إلى ابن حجر العسقلاني ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ankum wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa anil barra. Kama nih? Oh, wa an Jundub. Wa an Jundub bin Sufyan lan saking Sayyidina Jundub bin Sufyan. Nyamana tibi Abu Abdullah atau Abu Abdillah Jundub bin Sufyan Al-Bajali. Beliau menetap asal berning Kufah kemudian pindah ke Basrah. Wa an Jundub bin Sufyan lan saking Jundub bin Sufyan pada Jundub bin Junadah pada Jundub bin Sufyan. Qala radhiyallahu anhu pada sahabat ini kah dawu sapa Sayyidina Jundub bin Junadah sapa Jundub bin Sufyan syahidtu nyakseni sapa ingsun maknana syahidtu yakni hadartu hadir sapa ingsun syahidtu ai hadartu syahidtu hadir sapa ingsun al adha ing riyaya kurban hadir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada mongko semangsane wis ngrampungaken sapa Kanjeng Nabi salatahu ing salat riyayane Kanjeng Nabi salat riyaya bin nasi kelawan para manungsa nadhara mongko ningali sapa Kanjeng Nabi mirsani sapa Kanjeng Nabi nadhara mongko mirsani sapa Kanjeng Nabi ila ghanamin maring wedhus qad dubihat kang teman-teman wis den sembelih apa si ghanam qad dubihat kang teman-teman wis den sembelih apa si ghanam faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man dhabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha walam yakun wa man lam yakun dzabaha falyadhbah ala bismillah man sing sapane wong dzabaha kang lamun nyembelih sapa si man nyembelih qabla sholati ing dalem sadurunge salat riyaya qabla sholati nyembelih ing dalem sadurunge salat riyaya falyadhbah mongko becik nyembelih sapa si man syatan ing wedhus nyembelih makanaha ing dalem panggonane syatan makanaha ing panggonane wedhus syatan artinya papancet kendengana
maknana ya nyembeli boleh. Falyadhbah mongko becik nyembelih sapa sikman syatan ing wedhus makanaha ing panggonane syatan wedhus. Waman lan utawi sapane wong lam yakun kang ora ana sapa sikman ora ana iku dzabah nyembelih sapa sikman Waman lan sing sapane wong lan utawi sapane wong kulam yakun kang lamun ora ana sapa siman ora ana iku dzabah nyembelih sapa siman falyadhbah mongko becik nyembelih sapa siman alasmillahi taala atas ing atase nyebut asmane Gusti Allah. Muttafaqun alaih utawi iki ku hadis muttafaq alaih. Masyaallah. Alhamdulillah. Dari Sayyidina Jundub bin Sufyan. Beliau menyaksikan secara langsung, saksi hidup, saksi secara langsung Sayyidina Jundub bin Sufyan. Syahidtu ay hadartu, engkau pernah hadir salat abareng salat Idul Adha abareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para manusia, para sahabat selain. Falamma qadha salatahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan melaksanakan salat Idul Adha, nadhara ila ghanamin qad dhubihat. Ternyata Kanjeng Nabi menyaksikan bada embi lemar beli, padahal Kanjeng Nabi ki lastare salat. Kabit lastare salat, guber salat, turun dari masjid ketinggal bedembi lemari beli. Faqala maka Nabi SAW berdebu man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan. Siapa orang yang nyembeli embi sebelum salat falyadhbah maka syatan maka soro sembeli boleh ning tempat sepada artinya gentee soro nyembeli boleh berarti tak sah berarti sembelian pertama. Hadis ini berarti nuduhaki dalil bahwa anna waqtat tadhiyah min ba'di salatil Id. Sesungguhnya waktu penyembelihan hewan kurban adalah ba'da salatil Id, setelah salat Id, Idul Adha. Fala tujzi'u qabla salati, maka tak cukup hukumah artinya sesembelian gelek tak cukup mon beli qablahu sebelum sholat. Maksudnya napa sholat imam, napa sholat orang se mudahi, orang se udhiyah, orang se kurban, beda kememperan nika. Beda si adebu engki wal muradu sholatal musalli nafsahu. Jadi mon beda orang akurban keng tak sholat Id tak sah kurbana. Beda ada bunga neka wal muradu sekar pakai kelaban salat Id salatul musalli nafsahu ya salat orang yang kurban dia. Ternyata orang tak salat Id. Wa yahtamilu annal murad salatal imam. Juga bisa jadi ihtimal memper sekar pagi kelaban salat Id kak dinto salat itu imam saya masjid. Jadi walaupun aben tak norok salat si orang sak korban ni kah cukup salat imam lah. Imam mari salat maca khutbah baru sembeli. Walaupun orang sak korban gelek tak norok salat napa? Salat Id. Pertama enten salat orang jia. Jadi orang mau tak apa aja, ya tak sah korban berarti. Fala tujzi'u qabla shalah, fala tujzi'u qablahu, maka tak cukup hukum penyembelihan hewan kurban sebelum ngelakonin salat napa? Id. Salat apa aja? Apa salat imam seperti imam ning masjid atau salat orang yang kurban? Bada dua kememperan. Bada syadabu wal muradu salatal musalli nafsahu wa yahtamilu annal murada salatal imam. Bada syadabu bajeng imam teti aban wala si kurban kala mudahi orang si kurban walaupun tak salat Id tetap sah kurbana pokon beli marena salat Id. Paham ya?
Nah, lah nika pendapat Imam Malik, la yajuzu qabla salatil imam wa khutbatihi wa dzabhihi. Tak sah hukumah menyembelih hewan kurban sebelum salat imam, sebelum khutbah imam, wa dzabhihi, dan sebelum kurban imam. Jadi kurban pun imam harus korban kia. Wah, tambah repotan boleh nih kan? Hah? Harus nyembeli kia imam. Pendapat Imam Malik nih kan. Tetapi pendapat Imam Syafi'i, pendapat a'immah selain dan mayoritas para ulama, jumhurul ulama, engki paneka Imam Syafi'i berpendapat pokoknya qadra salatil id wa khutbatihi, secukupa salat id ben secukupa khutbah dua, khutbah dua, aneka walaupun orang se udhiyah, orang se akurban kelak tak norok salat tetap sah hukumah, ringan, tak abajeng. Bahkan ada si abajeng sama pemenang tisejah engke takdir kira-kira na orang abajeng jam berapa biasa, jam petok masalah sampai jam berapa, sampai setengah belu potos bareng khutbana, berarti setengah belu mulai beli kira-kira takdir kira-kira qadra salatil id wa qadra khutbateh, kira-kira na salat id dan kira-kira na khutbah dua. Mon saumpamana orang ini kata nur abajeng si orang si akurban nikah. Otabu jauh dari kenang orang si abajeng. Mau masjid bodoh disah. Tak eding mari apa enja kira-kira. Kira-kira bayi mon. Lumrana orang abajeng ada jam petok sampai setengah belu, berarti bakton orang nyembeli nikah setengah belu karena jam petok sampai setengah sebelu kia salat id berarti. Nah, nikah pendapat sekuat pendapat Imam Syafi'i dan Imam Dawud. Waqala waktuha idza tala'ati syamsu, pokoklah keluar saatnya ma'areh, wa madha qadra salatil id, berlalu kira-kira salat id wa khutbatain dan dua khutbah. Wa illam yusallil imam wala shallal mudahhi, walaupun imam tak salat artinya ada yang salat ning tisejia KPR kapi sampamah otak bermualaf kapi kiburu masuk Islam odik ning tengah-tengah daerah se mayoritas benih umat Islam, terus dari cara kurban walaupun imam tak salat bahkan abang tibi tak salat id kira-kira tok, kira-kira daerah mah kira-kira nang ki peneka mulai bekto tulu'i syamsi keluar areh secukup pas salat 2 rakaat ben khutbah 2. Wa illam yusallil imam wala shallal mudahhi, walaupun imam tak bajeng artinya ada orang sa bajeng ning nikah ben orang tibi juga tak bajeng napa id ben tak bajeng 5 bekto tak bajeng akurban tempong apa bajeng geng tak kurban tempong na warosak ben roy masih tak bajeng akurban ben tahun nek masih boen akut bukut surban tato akurban ya ngo tak bojong seperti ngakurban ya bener deh ya penting ne abajeng ya akurban deh ya ne bareng orang tak abajeng akurban milih ama abajeng akurban masih abajeng mau tak akurban masih akurban mau tak abajeng le penting na rosak ya teman cok berarti 2 berarti ini kah. Gimana penting nih saya kira situng bagus situng coba. Pada bagus masih lebih bagus nih baru tadi perbandingan. Ratin mata ya. Iyo napa alin lah aja. Lemon alin pandok julang butak monggo atau saya penting aki lah. Legena aja kan seneka. Tadi mon penting aki nih kan seneka. Masih tak punya tak abojong tapi aku kurban. Angu tak abojong pokok aku kurban. Ya kelero seneka. Nah, jadi bektona menurut pendapat Imam Syafi'i mulai keluar areh mare seneka napanya mana mulain beli neka keluar areh sekadar salat 2 rakaat Idul Adha juga khutbah 2. Nah, neka pendapat Imam Syafi'i dan Imam Dawud. Nah,
Sampai bila hewan kurban neka keninge beli. Wa inda Syafi'i anna ayyamal adha arba'atu yaumin nahri wa thalathatun ba'dahu. Arba'atun yauman nahri wa thalathatun ba'dahu. Pendapat Imam Syafi'i adapun tadaan bektoh penyembelihan yang kipaneka mulai dari hari pertama sampai thalathatun ba'dahu ayam mutasyrik, berarti paareh. Hari pertama atamba berarti tanggal sanga nggih, tanggal sanga hari telasane ka hari tanggal 10. Tanggal 10, 11, 12, 13. Aneka mayoritas pendapat para ulama bandi antarana Imam Syafi'i bahwa paareh inda Syafi'i ayyamal adha arba'atun yauman nahri wa thalathatun ba'dahu. Satu hari iki beneka tepak ning telasan gela marsineka tambah ayam mutasyrik senapa? Telo are. Kecuali ibadah nyaman Imam Nakhai. Imam Nakhai ini nyeleneh. King cuma termasuk orang rajeki Imam Nakhai. Imam Nakhai ini kan ngoleaki selama bulan Dzulhijjah kening. Tak harus satu hari, harus paare. Nyaman gitu. Orang mer yang kok kabit kelar kurban, beri peseng kok tak oleh. Yang kok kabit oleh tang pesedar mah ini orang pendapat Imam Nakhai. Hah? Selama bulan Dzulhijjah pendapat Imam Nakhai oleh nyembelih hewan kurban. Masya Allah. Ya. Si masyhur kita oleh Pak. Faqila yaumun nahri wa yaumani ba'dahu. Berdejukan debu cuma ning teluare yaumun nahar hari raya Idul Adha wa yaumani ning dua hari ba'dahu wa huwa al-masyhur. Aneka pendapat juga lebih kuat boleh. Si masyhur. Satu hari dan 2 hari setelahnya. Berarti bene teluare, bene paare, cuma ning teluare. Saare tepak der hari hari raya, kemudian 2 hari setelahnya. Aneka pendapat al-masyhur. Wakila al-ashrul awal min Dzulhijjah. Beda juga saat debu tanggal situng sampai tanggal 10. Tanggal situng sampai tanggal 10. Ashrul awal fil min Dzulhijjah. Bersaat debu dari tanggal situng sampai tanggal 10 kening nyembeli punan dari tanggal situng nikah sampai tanggal 10 kening nyembeli. Beda pendapat kil sing gak nikah. Ala kulli hal mun nyaraki jalan ya nemu bae. Ada tak nemu nah. Dok mah cari nemu bae cara. Mulai sariaki le beda bae Pak. Engki. Tahun boleh kok tak noto tengko umur polan tak mesti boleh peseng kok tak car kacer tak kok detiru detiru ya mumpung kok nunggu pesen terus aku kurban bila terlebat kurban lah nur Imam Nakhai sembeli kayak baga bungko beres kayak ada tanggal berapa kita tanggal senapa mangkian besar lekoran pun di bola bodoh saya mereng atau bahasa nengalein ngaji nikah tidak ada kata lambat, tetap masuk terima pendapatnya saya Imam Nakhai beda dalil lah beda cara kula saya bertanggung jawab berarti mon beda orang aku korban takut awobe mulai korse bela jangan biarina burung semele sampai mulai korse wah korse budul kapi macam apa baca dukungan dia penting. Berbuat bagus ini mau ada dukungan ini tak bisa Pak. Aku kurban apa Pan jangan bilang. Cek lama hari telasan jo tak apa jangan ngacir udah. Kok nyongok ki buru tak dateng reng kok kayak nyongok ning HP. Apa kuat jangan. Oleh jangan kurban masih hari telasan pokok bulan tu saja. Jangan sapa cek Pak. Repot temu si celeper aja. Jangan sapa cek Pak. Ini benih. Paham ini? Jadi tak apa-apa.
bersada bu telo areh, bersada bu paare, Imam Syafi'i paare, bersada bu telo areh, bersada bu 10 areh dari awal sampai tanggal 10. Bahkan Imam Nakhai lebih lancang boleh selama bulan Dzulhijjah kena nyembeli kurban. Kurang dari rumah. Kalau kenceng, tak kenceng. Lebih keringanan deh iki. Gitu, ya keng tak kenceng. Tahun boleh, tahun boleh mon ja, mon tahu be. Nah, mereka hikmah-hikmah daripada nah makin cara nak kurban pak. Lah ini tak kalah penting sebagaimana aku lebari ampun menyampaikan tentang ngaji ibadah nih harus ngaji kada. Cek moro-moro berbuat ibadah tanpa ilmu. Kurban ini juga ibadah juga perlu ilmu. Nah, saumpamana orang kurban beda situng faedah catat nih kang mon beda orang kurban kemudian orang si kurban kelak aniat otaba beda orang anyata aki beda orang ngatanya dharma orang ngocak dharma orang ria beda orang andi embi ngocak ke embi je kebe nampak wallahi embi ria sembeliya neng hari raya kurban asompah berarti titi nadar pak berarti mon bedo orang akurban nadar otaba engkau mon hasil akurban nah embi ria berarti titi apa nadar mula titi nadar orang si akurban tak lengakan ben keluarga tak lengakan haram hukum mon kurban nadar orang si wajib belanjain juga tak oleh ada tak oleh norok ngakan mestinya orang si kurban ini ke sunnah disunnahkan ikut makan hewan daging kurban sepertelon kang kui keluargana sepertelon sedekah aki baik orang soki atau orang tandi sepertelon pole kang kui orang sebetul-betul tandi jadi sepertelon kang kui keluarga seseperapat kang kui umum orang soki tatang ke kiri sereng walaupun soki di motor andi sebeda motor banyak dogeng ria tetap beri lah sesepertelon seperapat boleh ini kayak khusus aki orang-orang tandi khusus kang kui orang fakir kecuali kurban nadar mon kurban nadar maka orang si kurban nadar kelak haram tak oleh noro ada daging kurban kelak ben orang si wajib enafakoin berarti wajib sedekah kaki hewan kurban kelak paham kau jangan gulang lagi hewan kurban se karena nadar orang si anadar ben orang si wajib ngonin bi orang si anadar nikah yakni keluarga anak bini nah tak oleh ada hukum haram bahkan wajib sedekah kaki hewan kurban aneka mun teti hewan nadar teti kurban wajib ota benadar secara hukman nadar ki puru ni kan nadar secara sorihan secara jelas punan jelas engkau anadar akurbanah wallahi engkau akurbanah hewan ri kebe akurban berarti asompah beda nadar secara hukman nomor 2 nadar secara hukman nadar secara apa secara hukum nadar secara hukum nikah mun beda orang atanya kebe apa embi dia embin baan dia jawab embi ria kebaya hewan kurban aneka teti nadar secara hukman banyak yang kelero neka bener yang ngocak atanya belin boleh bener ngatanya embin sabar ya tang embi kebaya hewan kurban ngocak sini ketok berarti ini teti nadar secara hukman secara hukum tak oleh ngakan dia lah terus dak rumah solusina cara namun beda orang akurbana sunnah maka ngocan seneka engko akurban sunnah ning telasan kurban berarti jadi sunnah kudu tambah seneka ini kecara neka ilmu neka jadi tak korsokor moro-moro orang nyembeli moro-moro jadi mau jadi kurban kita oleh ada nah jadi beda kurban nadar beda nadar secara hukman juga sami tak oleh ini ke tak oleh ada orang si napa nyaman orang si akurban kelak mun dadi kurban nadar
Arya embi ekebaya kurban. Ani tadi kurban nadar. Padahal kan biasa jangan aneh keba. Kebe apa ya? Kebe kurban bingko. Nika tadi nadar king secara hukum, secara hukman. Ben secara secek jelas, mun secek jelas engkau mun hasil anadar jelas. Oh tabak sumpah, wallahi kebe kurban. Berarti tadi nadar. Wajib hukumah karena sumpah. Terus dah remeh carana. Mun beda orang yang kurban sunnah. Maka ngocak seneka engkau nyembeliyah embiriyah ning telasan Idul Adha karena sunnah. Oh tapi engkau nyembeliyah sunnah hewan kurban engkau terus ngelakonana sunnah kurban oh tapi nyembelih hewan kurban bereneng telasan Idul Adha. Berarti ini kita di sunnah. Kening akan mun ngak nika orang apa? Keluarga kening adeer, orang kening adeer. Berarti beda teluk kemungkinan orang yang kurban nikah. Pertama dadi sompah. Mula sompah hukum apa? Wajib wallahi arya kebaya kurban. Ota kebaya nadar. Engkau mon hasil, engkau mon sukses, engkau mon berhasil, embire kebaya kurban. Berarti dadi hukum dadi nadar. Se nomor telok se marsine kebisa nadar tibi bagi menjadi dua badan nadar secara hukmiyah ngocak darma Arya embi kebaya kurban ngocak sini ketok ani kita nadar kia keng nadar hukman mesti namun sampeyan terus ada dari daging embi neka engko ngelakonana sunnah kurban jelas pun tadi sunnah pona tak tadi wajib ya tak tadi nadar berarti tadi sunnah. Perlu ngaji, perlu atanya orang yang kurban ini tak meroben seroben. Mohon pacet ada kecuali bi sampean pun epas rai ndek kiai ben sampean tak arep-arep. Belakang kui orang sing nerima kurban kudu atanya. Ben dia kurban sunnah, apa kurban wajib, apa kurban nadar? Kudu atanya. Anu tak langkong Pak Ustaz kaula nikah anadar. Oh berarti tak oleh ngakan ben. Tak kere mana bingkok ben. Anu nikah kurban wajib apa sebab kula kare kadung sumpah ponan saben wallahi engko kurban berarti tadi kurban wajib tak oleh orang saya pasrah gelek ngeremen daging de orang saya kurban haram hukumah wajib sedekah kaki kebi tak oleh jual kolek tak oleh jual daging tak oleh jual kolek tak oleh daging apa tolang bahkan tanduk pun tak oleh kalah. Ada kurban apa ban? Anu kula kurban sunnah kengcek terona kula niat nikah kurban sunnah lillahi ta'ala keremen pon neser melebar kana keremen ya saya kurban bagi karena kurban sunnah anak kening adeer keluarga kening adeer seperapat bagi tak masalah seperapat boleh gawe umum seperapat boleh kangkui khusus orang-orang setan di paham kok jangan kuling sih. Nah, jadi orang yang kurban pun harus ngerti, ben saya pasaran kurban harus tahu apa tujuan orang yang kurban dia, apa wajib, apa nadar, apa sunnah. Mon wajib kelabana sumpah berarti tolengakan sekeluarga, mon nadar juga jadi nadar wajib berarti tahu ada erban sekeluarga, mon jadi sunnah cara nih ngocak kudu bade sunnah engko akurbanna sunnah neng Idul Adha. Nah, jadi kurban sunnah. Mon secara mutlak engkau nyembelih hewan kurban yang telasan Idul Adha ane ke teti nadar hukmannya mana teti nadar hukman teti beda wajib asompa wajib nadar karena teti nadar beda sunnahnya mana nah mun se sunnah ni kekening adeer nah paham kau jangan guling sih nah ini teti kudu mun beda orang napanya mana akurbana kanggo orang yang ngerti neser tanya aki bahan nadar sunnah, bahan nadar wajib, anggur banaki siapa bahan kurban tang bapa, kurban tang keluarga, kurban tang anak, kurban sunnah. Nah, sineka. Nah, terima kita ilmu si manfaatnya. Alhamdulillah. Pon paham iki? Wa anil barra wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير نوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعال بفخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وخي عقل بن سالم قطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا الشاذلي ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس ثم إلى القطب شمس بلاد الحبيب الحداد أحمد بن الهبشي قطب الملك الحبيب علي الهبشي وأصول إمام فريم ثم إلى المؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر الأسقلاني وأصول إمام فريم ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر والحبيب السقاف والسقاف الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب صالح صحابي تنقل والحبيب أبو بكر محمد قرسي والحبيب محمد الهدر بن يوان الحبيب حسن بن أحمد بهارون الحبيب جعفر بن علي بهارون وأصولهما ثم إلى الحبيب حسن بن محمد بن هود والحبيب حسن بن هاشم الهبشي وأصولهما فرم ثم إلى روحي كي جاسم نور سليم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي وأصولهما وفرعهما ثم إلى روحي حمد باسروان ثم إلى روحي الجد مهاجر وزوجتي وأصولهما وفرم ومن انتسب إليه ثم صحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد برم وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خالد عبد الله وإخواني ثم إلى أرواحي وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن غشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.